ze pena ezin dozuela hau zaindu. Frutak, irinak, kurriak, eskegitako haragi puskak, gasoia, izerdia, gasoia, eta berriz gasoia. Heldu gara Islamabadera. 2013ko negua da eta Pakistanen gagoz. Eta sekula inork egin ez duena lortzen saiatuko gara. Negu utxean gailur egin Laila Pik mendian. Batzuk dinorie 6.086 metrotako mendi hau munduko mendirik edernetarikoa dana. Ta ni ados nau. Ume batek bere begirada ederrarekin marrastutako mendi bat dirudiela. Bueno, bai, baina ume bihurri batek. Gerokoak. Los mejores pinchitos de Pakistán, el restaurante que más me gusta. Gehienetan bezala, primerako laguna dauzkate inguruan abenturari ekiteko prest. Talde oso desberdinak gara, jente gazteagoa eta nagusiagoa. Indarra eta esperientzia. Juanjo San Sebastián, al filo de imposible sortu zuten taldeko kidea. Esperientzia handiko alpinista, cuando la luna cambie eta cita con la cumbre liburuen idazlea. 10 urte igarota, espedizioen bidez, goi mendira bueltatzen da. Jose Manuel Fernández, madrildarra alpinista, gaztea, baina esperientzia handikoa. Ramón Portilla, kontinente bakoitzeko mendi altuena igo zuen lehen espainiarra da, las 7 cumbres idatzi zuen. Al filo de lo imposible programaren kolaboratzailea izan zen 10 urtez. Laila Pikera igotzen 4. aldiz saiatuko da. David Pérez, al filo de lo imposibleko koordinatzailea, kasetaria eta abenturazalea. Álvaro Corrochano eta Mariano Izquierdo. Lehenengoa, goimendiko talde militarreko partaidea izan zen. Bigarrena, al filo de lo imposible programaren lan taldeko kidea. Sebastián Álvaro, kasetaria. Al filo de lo imposible programaren zuzendarioia eta esperientzia handiko alpinista eta laguna. Eta ni neu. Baskalostean, atseden pixka bat hartu eta gero, erosketa batzuk egitera eta lagun batzuk bizitatzera joango naz. ¿Qué pasa? Good sleep, eh? Are you fine? ¿Qué haces? ¿Pizza qué? ¿Tuviste fachada? ¿Carreta marroquia? ¿Ok? ¿Carreta marroquia? Tenemos al poderoso Alex Chico en nuestras manos ahora mismo. Alex, ¿qué nos va sacando los yogures? Alex se compromete a por cada yogur de estos portearnos 22 kilos al campo 1. Porcero nuestro, está claro. रहमत दा दरिया इलाही अव्वल हमद सना इलाही Urbani. Etorrieta bat kantetan eta oindan dago gure ostetik abasteko prest. Eta hemen beste persona bat. Hotelean bueltan, Lailaren irudiak astartu ditugu. Agur duritasuna. Baina lehenengo, biharra eskardura. Bueno, mentxe gauz. Islamabadetik eskardura, kaminan etxe dozpie montetea. Da, bueno, kriston polite da, kriston ederra. Gaur mentxe nangapar bat ikusten dut, kriston egoera egiten dau. Eskerrak, beste lan bidetik joma egintzen zen, Da 40 minutu zuten, eskardun gauz. Beti egiten daurie, baiara hain estu da, bueltatxo bat egiten dut emetik, eta zantzean daire hona.
benetan, jode, aterrizita hemen nahiko komplikatua da, gustatzen da lanetzea. Hau da, 9. aldiz, Pakistanen atorrela. Eta lagun asko dekoten alez, bisitetzo bat egiteko aprotxekot. Amir da lagun handi bet eta da semea nire sukaldari baten aizinekoa orain dela urtebi. Bakat Jonus. Nik ez guruzu etorri? Means? What do you want? To come with me? To Basque Country, no? Basque Country. A ver, Amir. I need your help. You need me help? Yeah. To take movie. Karrizketa Akmaluri. Akmalu, salam alaikum. How are you? Fine. Yeah. Good, eh? Yeah. Winter, you know, winter in Pakistan is very cold. Yeah, Nobody knows, nobody wants to come here in winter. Yeah, too much cold. Too much cold. Yeah, Too much cold. snow. Snow. Look, it's got to. Bueno, now we are going to save, no? Yeah. To Barbershop, okay? Yeah, yeah, Para, yeah, yeah, ¿Qué será? yeah, Uncle. Venga, vamos a क्या बशर की बिसा क्या बशर की बिसा Oraintxe ondo nago. Afeitea berria, Amir, Yes, good. Gustura, good style. These styles were good. Ai, oraintxe. Laster iunduko dau, hotz dezente egiten dau, eta temperatura jaitsiko dire, 15 gradu zurazpitik, 15 gradu zurazpitik bitartean bai. Beste urte bat hemen, eskardun gagoz, 3. urte jarraian, 2011 urtean etorri ginen Gasemrun batera, Luis Gerfildani, nana onda joan jakun, baina ziren ezkendun, torre zapaldu, kriston ondo pasaren duen ez urte horretan. 2012 urtean errepeketa gu gendun, eta gauzek ez ziren urtean guk espero gendun bezalaz ez. Amir, tomorrow you help me? Yeah. Tomorrow you will help me, ez? Bihar lagunduko nau. We will go to Zapara, to here, to take a movie, okay? Okay. You like cameraman, okay? I come here. Bihar ez deko zu eskolarik, hemen neguan, umeak ez teki eskolarik. Otspillo bat eten dau, eta hemen oporratek izuen neguen. Ziongo gara Zapara, goiko herrizkaratera, berta pasan nizar, zein, ikizko pasan neguen. Zueltzarrez, bertan gelditu zen, gogortxu izala, eta nizarrek hori gure zauen sakatu da sakatu. Batez ere horregatik ez, lehenengoko baltia izateko 8 mementotako mendi baten neguan. Baina, azken ez zauen hortu, ez dakigu oso pasada zan ez, honendik ez dakigu ez da reptatu zan, baina bai dakiten gauza bakarra da hori, bihar izatetxo bat ingotzetela. Xo! Ja! Mi! God!
Hortxe gagoz, Zapara herrien. Da hemen atxekaldean ikusten dugu Nizarren etxea, atxekaldean dago kriketera jolasten. Da nator, bizita txikitxo bat eitera, ez? Atzo berana nahi esana, toketxo bat emoztan. Eta, hementzen hau, apurtzu beta agurtu behar dodaz, zer baskalduko gu hemen, zeren harin eskape bana zemetik, ea denbora txarre pintendan da ezin gara jaitzi emetik. Be careful, eh? There is ice, eh? Yes, good. Ha? Salam alaikum. Welcome, salam. Hemeko bi hauek direz Nizarren anai biak. Firis, you lost the match! Nire lagunak aldu indabie. It's a pleasure to be here. I came to Pakistan in 9 times. And for sure, all of the Baltistan people is lovely people, and my job is to tell all over the world that Pakistan and mostly of Baltistan people is the best people all over the world. Here in Zapara, I have a lot of friends. Here at Tihar, Harinaki, all of family of Nizar Hussain, and for sure, now I must to make a special mention about Nizar Hussain, Nizar Zapara. You know, Nizar Zapara was the best climber and the greatest man from all Baltistan. Zindabad Zapara! This is Nizar, eh? Hi, father. It's the son of Nizar. Yeah, I remember. Last. But this is the life. Bai, horrelakoa da bizitza. Asko posten hau Nizarren familiak aurrera egiten duela ikusteak, negura astu ezarren. Familiakoa banintz bezala hartu naute. Hace un polit, eh? Esan zerari? Zakardun gaude ongi tori. Oso ondo. Gaur Jusa herrirantz abiatuko gara kotzetan. Gero trekinean jarraituko dugu bidaia, Saitxora. Bertatik kanpamendu nagusira joateko asmoz. Bidaia polita dugu aurretik, baina polita bezain arriskutsua. Joder, ase ongi etorri beroa eman diguten.
Gure etxea izango balitz bezala tratatzen gaituzte. Benetan jente jatorra hemengoa. Hau da, Litelkarin. Kuseko lehengo zamalari bat, eta benetan persona oso handia. Bueno, guazen herrira bizitatzera. Ok. Lehen gaztea zanean, mendien eta turistekin lan egiten zuela. Eta oraineko zuten da. Oso polita. Bat presiona egin, Umeakaz hemen atzek aldean ez duztila baketan itziten. Putxinua jolastera umeakaz. Ongi etorri Josena. Gara Usako umea. Dios, gauza bat eta bestearen artean, espedizioko lagunekin oroitu naiz. Esango dute, ea non demontren abilen. Aize ondo hemen bero-berotan. Postordu, bekampamendura arte. Lebo! Wow! 박가리민 교세. Butzai. 아디은 따르면. 너 집에 있다. 집에요 공. 야 비자민 공. Osonaga guentea. 나이게 선호. 뜻동 공라. 똥. 시치거나 실래 가면마. 아마투. Nire izena Alez. Mamatu? Eta zuk? 아제제자. 우센. Hussein. Mentxe gagoz lehenengo eguna eginda, eta laster gorantza, Bihar heltzen gara bekampabentura. Nos lo estamos pasando estupendamente. El paisaje es extraordinario, cambia el Karakorum del verano al invierno, que se transforma radicalmente en otra montaña. Completa soledad, el compromiso es extremo y la exposición es continua. Muertos de frío, no, eso es, no podemos pedirle más. Así que estupendamente, compañero. Mamahan! Jahale! Hementxe ikusten dugu orain Mamahan, bera egon zan gugez 2011ko neguen, da bera torri da, hona 3 egun lehenago, bekan babendo montatzeko. Hey, Mamahan! Salam alaikum! Zain, jahale, tekitake? Lehen epikeko bekan pabentua. Hotza pasa dugu goizean, Mas 8 gradu zero azpitara edo, itxigura beta edo 20 bat. Egon gozira goizean urten garenean, da ropa gitzigez, da piso askokin. Lo. Aquí.
En invierno la aventura es casi llegar aquí. Lo que en verano es una marcha de trekking ligerita sin más, en invierno se convierte en una cosa dura. Este es mi ángel de la guarda aquí. Se llama Hussein, es cuñado de Little Karim y conoce esto como nadie. He estado 4 veces y no tiene nada que ver con ninguna de las veces anteriores en verano. Beno, be kanpamentuak gagoz, 9.500 metrotara, orantxe bertan eguzkie izkutatu jaku eta hotz hasten da, ez? Baina, bueno, bestelan oso gustora, ez? Kriston parajeagaz, kriston zoragarri dau, ez? 3. negue jarraian hementze, Karakorunen, taldea oso indartzu dago, da nire ustez hori, pizkanaka, kosteko jaku uste gendune baino gehiago, baino neguen gauz, Laila Pimendie da, 2 aldiz ego dara bakarrik, da zeu segaitita, ez? Da neguen ere, gehiago kosteko jaku, ez? Orduen hortzak ez dutu, eta gorantza. Iau! Bueno, goaz gorantza. Bizkana gauzkana. Txarren nahi dugu ja, 100 metroko tragesia, kosteketa la leche, joan lehenengo, eta elur pilo bat mugidu behar izan dut, ez? Ez aldasun teknikoa gaiti bat, izik eta fizikoki, la leche izan da. ¿Qué te pasa, pues? ¿Vale? Venga, ¿majos? Venga. Con cuidadito. Uy, también, que vas solo. Lau mila 850 metrotara, horgoran dekogu lehenengo kanpalekua. Bueno, hor sekulako paliza gabiz hartzean, Jose eta biok, Albar urten dagu ez da buelta mondeu, da beste danak betik egongo dire. Kriston egun urten jaku, bakarrik egun honegatik eta gabizena iten merezi du dau, hona etortzea. Pasada. Aia mama, azkenengoko. Hau da benetako Himalaia. Estilo alpinoan, soka barik. A ver, hemen kanpo bat zera, cambio. Juanjo, a ver. Kanpo baten gauz, 5.200 metrotara, 5.250 metrotara, arrastiko laure tirez, eta ontsa askar joan gara berantza, gauin orduko. Hauixe, hau da dekogun parajea, kristona. So I look in your direction.
Hortzerago kanpo basea. Hainu mentxe gagoz. Azken dengo zeharkaldian, 200 metro beran, da kanpo basera. Gaur Jose eta biok kristolan hain dugu. Albaro gu etorri da, baina bueno, mentxe guran buelta mondau. Eta gaur indoguz, Jose, 1000 metroko desnibela, ez? Gaur osmoa izan da hori zeba, aldanik eta goren igotzea, eta hau ezin da. Lehenengo kampamentura artigo gara. Ondo, tizko jona. My name is Muhammad Khan. I'm belong to Ushe. My job now is camping organizer. Hau da zure bigarren egua lanean. First winter expedition is G1. Now is Leila Peak. Leila Peak is hot technical climbing. Bier printzipioz Jose eta biok goaz gorantza, asmoa da bier hori goizeko 10etarako edo urtetea. Nire ustez urratza irekite 3 ordu terretan lehenengo kanpalekura iritziko gara, bertan kanpinena montau, lo egingo dugu, da saiatuko gara zeharkaldi eginez bigarren kanpamenturaino heltzean, ez? Eta behin bigarren kanpamentuan ikusi behar, ez? Iritzi berri gagoz, ez? Eta 3. edo 4. egune gagoz dela hemen. Eta benetan, hori, guztot aukerateko guzela, ez? Mendi esano polito dau, iguerea oso polite da ere, lehenengo kanpamenturaino, goaz hori, kanal batetik igotzen, eta benetan merezi du dau. Hori da dana. Ojo, aguas. Until you hold your hand over the flame. You have to cross the line just to remember where it lays. You won't know your worth now, son, until you take a hit. And you won't find the beat until you lose yourself in it. That's why we won't back down, we won't run and hide. Yeah, 'cause these are the things that we can't deny. I'm passing over you like a satellite, so catch me if I fall. That's why we stick to your game plans and party lights, but at night walk inspiring by candlelight. ¡Qué frío! ¡Hostia! Beno, gaur urten gara be kanpamendutik, 4.200 metrotara, Jose eta biok, iritsi garela lehenengo kanpamenturaino, 5.250 metro, ikxe 1.000 metroko desnibela indogu, ordu biterditan, gaur apurtxu eta lintxu etorri gara, da pixuekin ere ez. Da beno, lainotute uki dugu, egun osoan zehar, oin ezalei zabaldu gure dauela, da bueno, gu ja laster baten jaten da barrure goaz, hotz desente egiten daudo, bai,
eta bihar asmoa da bigarren kanpamentura heltzea, ez? Orduan, gaur deskantzatu, eta bihar ondino zalantzateko guzea igoko garen, kanpinenakin, loiteko sakuekin, edo bakarrik ingo dugu kanpo bia ikutu eta buelta, edo saiatu iristen oski, edo agian bertan lo egin eta gaiur saiakera bat egitea, ez? Orduan, ikusi behar, kanpinen dara, hotxiten dauta. Hementxe gagoz, kanpo batean, sukaldatzen, eta kanpo basearen deiaren zai. Patilla de esa. Eso de patilla, ¿no? Sí. Todo bien, ya hemos montado la tienda, estamos dentro del saco derritiendo nieve y nada, ya dentro de poco para ir a dormir porque hace un frío del carajo. Cambio. Que la tormenta entra el sábado, cambio. Vale, pues nada, hablamos mañana, media mañana, cuando lleguéis al campo 1, pues sacar el walkie por encima de la cresta, intentamos comunicar a ver dónde estamos, ¿vale? Cambio. Que si da mal tiempo para el sábado, tío, nos pilla de bajada totalmente. Lo justo. Si me aviento de 100 kilómetros por así, pues ya va a salir volando. Si fuera verano, sí, pero si es invierno, incluso da tiempo, bueno, llegar al collado y bajar al campo base, no sé. Hori da plana. Laster bera sartzeako. Da, da hotz dezente egiten dago, ez? Da behar, beste egun bat izango da. Bagoaz, bizkanakagoa, gorantza. Gaur goaz, bigarren kanpamenturaino. Kristo notza indozko guixean, da kostaiak gupillo bat urtetea zendatik. Eta 500 metotara gagoz orain, hotxa hasi da, horatzek aldean ikusten dire, Kabi, Propik, kristolan egin dugu gaur, harrilo dugu larregi, Jose, nahi badugu igo, indogu inbiarrezinekoa. Horize, hoz dezente dau ja, berantzagoaz. Segurazki, beste taldea gorantzi irten da ordurako. Ea non egiten dugun topo elkarrekin. Beno, koleporaino iritsi gara gaur, 5,500 metotaraino. Da, bai kanpamentura arte goaz orain. Kriston pasada hartu dugu. Aquí me cruzo con Alex que bajan del primer collado. Nos dicen que han pasado mucho miedo y que estaba muy peligroso. Y nosotros vamos a darles el relevo. Vamos hasta el campo 1. De todas formas, se acaban de hacer el trabajo más duro de toda la montaña, Alex y José. Han abierto la gran diagonal desde el campo 1 al primer collado, que aparte del esfuerzo físico está súper peligroso. Entonces, bueno, gracias a ellos tenemos abierto un poco la primera llave de poder subir al Laila. Gracias, Alex.
sí, nos la hemos jugado un poco, pero bueno, ya está hecha la trinchera. O sea, día de obrero total. O sea, había trozos de hasta la cintura, con la escuadra, plas, 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 apelmazando. Y jodido, y había tramos que pues es un poco con miedo. Beste taldea berantz dator. Lehen leporaino igo dira, Josek eta nik atzo zabaldutako bideari jarraituz. Ea ze esaten duten. Pero contento. Buen trabajo, aclimatación. Joder, si es que llevamos desde que hemos venido un día de descanso. He subido con bastones, sin piolet. Me he cogido el pie para bajar, pero ni lo usas. Pero claro, porque hay un trabajo muy bien hecho. Esa es la primera llave de este monte. Bihar eta atzirako eguralditzarra iragarri dute, beraz, kanpo nagusian gelditu beharko dugu. Kanpoan zer den miradi, bai nausia elurra da, lurra txuriz estali da. Haika mutil jeikiadi, kanpoan zer den miradi. Haika mutil jeikiadi, zer oinon den miradi. Bai nausia egia da, mutxiltxo hau unhatu da. Esto se llama tormenta invernal, ¿eh? Joder. Qué cabrón. Esto es Karakorum en invierno. Ez que dau elurra gerri arte. Bueno, batzutan gorago. Orduan gaur da martitzena, bi ere guazten amaitzen da eguralditzarra da eguenean seguruenik gorantzagoaz. Honen esango da, horixe. Burtsuet urratza irekitzea, bestaran eguenean kanpo batera guazenean, sebeguz hori bat zarta. Eta hemen eguetekona horixe da, ez? Jakin behar dela, elur gainean bizitzen. 20 gradu zerazpitik lo egiten. Eta egoten 15 gradu zerazpitara. Etxeko gauzik urrin. Eta buru azkenean asko da, ez? Orduan nik nire ustez buru nahiko ondo dekot. Eta hemen gustura nago, aske sentitan az. Baina atzeko modukoak ez dago inon bez. Euskal Herrian baino beto ez da bizi inon bez. Hori ere esan aldot nire ustez. Eta asko bidaiatu dute, ez? Horrenik ere asko buru bidaiatu, baina bai dakitena hori. Euskal Herrien baino hobeto ez dara bizi inon bez. Dekogun kalidadea, zenolako jentea, zenako herriak garen, ez? Baina beno, apurka. Jau! Eta galdetzen du zer ote dena, bizi ala iraun, zudarik! Día provechoso donde los haya. Así que hemos abierto eso hasta allí arriba. Bueno, el último parte de Viñas, antes de que tiréis para arriba. Ya tenéis la ansiada ventana de buen tiempo. Si los datos que manejo no me engañan, ya os ha parado de nevar, se están despejando los cielos y se ha detenido por completo el viento. Con esa información podréis valorar las opciones que tenéis de coronar el Laila Peak. No parece que antes de esa fecha vaya a llegar otro temporal como el que acabáis de tener. Es decir, aquí es el tope de precipitaciones que hemos tenido y aquí como los siguientes días estamos sin... que es lo que en el periodo que estamos entrando. Meteorologoak egun onak datozela dio. Bihar gorantz egingo dugu, gailurra lortzeko asmoz.
dago arantza? Aquí estamos, ¿no? Bien, ha preparado aquí una cena Alexander del auténtico lujo. Yo le voy a proponer una parecida, pero en casa. Yo como vamos aquí no vuelvo a ningún sitio. Me dedico a lo mejor me dedico al salto base o al paracaidismo. Me jubilo, aprende a volar. Y tú te compras una avioneta y todo el día. Tú subiendo y yo saltando. Tú me subes y yo salto. Que aquí estamos, cojonudo. Si no fuera porque tengo el saco lleno de todo lo que me da Alex. Latas de sardinas, botellas de agua, teléfonos. De verdad, no sé. Por lo demás, todo bien. Todo bien. Bueno, Juanjo. Zelan ari da zure ondo? Espectacular. Oso ondo. Hotziten da bola? Bai. Sakuak birando da dren. Bai, uf. Bueno, hay otros sitios que están mejor que aquí, pero lo hemos elegido nosotros. Yo ya pensando que os fuerais vosotros 2 o 3 a ver el paso y a meter la cuerda y yo montar aquí las tiendas. Hementxe gagoz, ia, lepora iristen, azkenakoko 3 luze edo faltako jakuz. Baina, bueno, ondo. Kriston paliz hartu dugu gaur urratxe ireki dugu lehenengo kanpalekutik Horaino. Eta, biher denda mugiduko dugu zuna, bigarren leporeraino, eta etzi zaituko dugu gailurra. Mila eta 500 metotara, egongo dire hoin 15-20 gradu zorazpitik, eta gaur iritsi gara bigarren kanpamenduraino. Día duro para vosotros sobre todo. Bien, cansado pero contento. Ya tenemos la llave para ir al collao, mañana al collao y pasado a saco para arriba. Bastante decente. A ver bihar. Batez ere etzi. Bueno, destrozado, pero bien. Difícil la ruta, ¿eh? Joder, qué curro habéis hecho. Ojo, ondo? Ondo. Nekatuta, Egun gorra, Ahotsak, joder. A ver, ¿qué tal, Ani? Hostia. Bueno, hementxe gagoz, bigarren lepoan, 5.000 kilometrotara. Zako gaitza. Gagoz? Ondo. Ez zate nekatu gehiagi? Ez, keba. Ez? Ni ondo nao. Joder, Alexander. Hementxe gagoz bigarren kanpalekuan, 5.000 kilometrotara.
ordu gutxi barru teorikoki gailurrean zertan dio, baina aber eguraldia zelan dagoen bihar. Zeren gaur... Puta madre... Ahí va. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Qué tiempo dan mañana? Se ha cortado. Hau da Karakoluna neguan. ¿Qué tal el día? ¿Aguante? Horroroso. Y aguantamos un día más por comida, a ver si sale mañana. Pero como no mejore, va a ser complicado. Hementxe gagoz, hirugarren kanpolekuan. 30 gradu zerazpitik. Denda barrun. Tripeaz dugu bete, ez dugu zer jan. Hau da dugun janari gozoa. Joder. Segur garbia daten dugun, Laugarren eguna, da nahiko gogorra. Ea biger, zer egiteko gai garen. Igo edo jitzi. Jitzi edo igo. ¿Qué, José, has entendido algo? Ni palabra. Apai, osondo! Ontxe hortan gagoz, bigarren ez hirugarren kanpalekuan, 5.600 metrotara. Deigo gara horixe, 6.000 metrotik pasain dugu. Agian akatz egin dut nik eskumatara hartu dut irikitzen nuala. Eskuitara joanaz asko, askartara joan ginen. Baina, bueno, a ber, hementxe gauz, ez deko Jose eskateko. Merendra. Ai, gero etxera guazenean, zelan apresatzen dugu etxeko gauza. Ya, ¡Bai! ¡Ay! ¡Un quesito! ¡Joder! ¡Nos dan quesito! ¡Es que ricasco! ¡Joder! Bueno, lotara goaz. Hasta mañana. Joder. Hau da, gaurko guraldia. Yo os bajo la torre. ¿Escalamos la torre o la bordeamos? Yo la escalaría. Podéis tirar ya con los campos. Ezin dugu beste ahaleginik egin. Berantz goaz, baina lehenengo torrea eskalatu beharra dago. Eskuak izoztu biataz nire. Ez dut zara sentitzen eskuak. Zango gure.
txar. La retirada fue tan atroz que un italiano se escapó hasta Badajoz. Un curro en los rappers habéis hecho buenísimo. Hemos perdido una cuerda y estamos saliendo aquí como podemos. A ver si llegamos hoy al campo base, porque ayer prácticamente no comimos nada y hemos bebido muy poco. Y hoy la previsión era solo un poco de nieve, pero hemos tenido una ventisca que, bueno, yo tengo varios dedos tocados, pero creo que no soy el único. Esto es lucha por sobrevivir. Oraintxe bertan heldu naz, kanpamendu nagusira. Ia orgoian gelditu gara. Jose eta besteak nire ustetik datoz. Ez oso urrun. Ramonek pare bat atzamar izoztuta dekozela dirudi. Un poco triste, porque tenemos que suelo. Sí, podemos... Hemos tenido una mala previsión del tiempo. Me duele decirlo, porque tenemos meteorólogo, pero si estos son 7 días de mal tiempo, de buen tiempo, hemos perdido la cumbre. Orain, atzeden hartzea tokatzen zaigu. Egun batzuk egingo ditugu hemen kanpo nagusian. Baina, enaiz joango metik Laila Pikeko tontorrik gabe. How are you, Mansur? Fine? Fine, very good. What are you doing? I'm making lunch. Soup. Soup also? Maybe. Yeah, vamos After a shower? clean shave. Every day is clean. Vamos a. Bread? For bread? Ah, for breakfast. Good. Mira el envidiosillo, mira este dedito, mira. Mira, por envidia. Hemos luchado a brazo partido, pero las flechas del enemigo han oscurecido el cielo y nos hemos tenido que bajar a oscuras. Hostias. La historia la tiene que contar al bar. Laila significa la noche en la lengua de árabe. Hay una historia de amor entre un hombre y una chica. Este hombre era un hijo de un rey. La chica tenía el color negra y toda la gente del pueblo se llamaba Laila, como la noche, y toda la gente le preguntaba a qué es
que ¿por qué estás enamorado con esa chica tan fea, negra y pobre? Su respuesta era, como decía siempre a la gente, que si tú quieres ver a Laila, tienes que ver por mis ojos, no de tus ojos. La familia de este hombre, de Kees, dijo a Kees que tienes que cortar la relación, no tienes que estar con esa chica. Kees dijo no, él dijo que yo prefiero cortar la relación con ustedes, con la familia. Empezó a vivir en otros lugares como junglas, como desiertos, en la calle. Y una vez él estaba en un desierto, había una tormenta en el desierto, él murió ahí dentro de la harina. Y la chica Laila escuchó esa historia de qué ha pasado con él. Ella salió de su casa para buscarle. Ella también cayó en este mismo lugar donde había tapado. Antes era la noche. Después de esta historia de amor, la palabra Laila se fue como hermosa. What is this? Pizza. Juanjo, Selaco pizza. Alex, Yes. how was our cook? Romansur, the best. Regulam, great. The best. And Mama Ham, the best. This is the best thing. If we will reach the summit, it's not only for us, it's only all. This is a team. Bai, talde bat gara. Itxilesko pena moten dozte, biharko azkenengo saiakera honetara Ramon eta Juanjo etorri ez izateak. Ez daude balditza hoberenetan. Dena den, Jose eta biok tontorra egiten badugu, talde osoarena izango da lorpena. Hoixe baietz. Hementxe gagoz, bigarren kanpalekuan. Bueno, hementxe gagoz berriz ere, bigarren kanpamentuan. 5.000 eta 6 metrotara. A ver, suerte dekogun. Para mañana cima. Hori gaur, lehenengo kanpamentutik urten da. Igoten da latz txikitxo bat, gero egiten da estrepe txikitxo bat, eta gero zerkalditxo bat. 50 gradutukoa. Da zerkaldi horren bukaeran, gagozela, joan naz ni aurretik, izan da pauso bat emon, da plaka apurtu da, ez? Euki dugu kriston sortea, da gero, jakin dugu nahiko kargaute dagoela mendie, arriskatu dugu beste pixkatxo bat, eta azkenean, iritsi gara. Biega jorra erantzagoaz, osmoa hori bize da. Ontsi bertan gehitu dozkue eta esan dozkue, etxire, eguraldi hona dekule. Orduan, ikusi biharrez, ea suerte daukagun.
Gaur tontorrera iritsi gara. Zoritzarrez ezin izen gara parau tontorran. 10 metro azpitik. Zeren egon daulako bentizkero bat. Lurra bularreraino. Ezken ulo luzean asko sufritu dugu, arrasteko laurak esan diraz. Eta, hoize, pareta bukatu dugu, 10 metrora tontorretri. Hoize, 55 kilometro orduko aixe auki dugu goran, da izoztu ingara. Nik ez dakizelan jarritu dugun gora arte. 14 ordu, eta, jode, asko sufritu da, jode, no nio biherko jaitzera falta da. Lehenengo kampamenduraino barkatu. Ea suerte daukagun, baina horixe. Estabas ahí abajo, que rapelar en invierno en el Karakorum, media pala como rapelado es algo digno de mención, Vamos, y con vientecillo, que igual hoy buen tiempo por el esfuerzo de los cojones. Bueno, baloitako sako garban gagoz, iaia gogoko mabeat direz, Bilgoizeko 6ak berandulez gora, zera geizten garen biger, ea sortea dokagun, eta etxerako biden. Asko sofritu dugu. Nire teknikoa, ebili behar da emera guztien sokakin, eskoratzen, izotzezko tornilloa sartzen, batez ere hori dekodaz, atzamarra minute, nik ez dakizen eta balako, da zenbet, izotzezko tornilloa sartu da zen, baina holpeka, giroak eta itena, dekodaz eskuek minute, eskuek etankak. Listo, heldu naiz kanpo basera, nire Pakistaneko etxera. Pozik nago, lortu dugu. Joder, kontuz! Elur jauzia! Jose! Ikusten dut. Buah! Lan gogorra izan da, kostaiaku, baina azkenean lortu dugu. Lailaktekon sarma berezia gurea da. Honelako egoerak bizita gero, bizitzako gauza txikiak gehiago baloratzen dozuz. Etxekoek, lagunak, baina dena dela, horrek ez du eraginik izango nire abenturaren gogoetan.